تبا شوانی دلال دما و بخیر به برنامه ویدیو و شناریا تزن خیرات نوبت کن بابت برنامه ما ای روی هلبست و ویژه دوی وشانی دمیناسیا و بدن هلبستوان کرتین کوما کانیا پنجاوی کومک نیو کلاسیک عارف سلجوکی و شروان آزادی و هروا نویسکار و ماموستای زمان و ویژه کردی هروا نویسکاری مالپرمه مله میادین تماشاوانی دلال بری کنم دست بکنش کرم بخوا تلی کانال ما یا فرمی یا یوتیوب ببین برنامه ما بعد بینن وش مرا ببین نالی کار دکو بهتر کس بشوف بینن و قداری ما بکن بر همین ادبیات کلاسیک دیجانا دیروکی یا همو گلان دا زمان و چند داوی و پیش کتیه و پراستن زمان و چند داوی گلی واجی گیشتی روزامه ادبیات کلاسیک یا کردیجی جویه که بپارنینه كلاسيك من يعني جبراوك ملاي جزيري علي حريري احمد خاني فقيه تيران نالي وقالك يدن دريزا شاعري حمدنياي دا جي خي لايق دقرنو افراندن الكيجانا بونا درن انسالي خزينة ادبيات ملاتي دا ويكو برهمن گرانباها پیشکشی جواکا بروواتی کرنه دیرو که دستپیک کلاسیک کردی هری کم دیگه جه 1000 سالی او کل کلاسیک کردی با خفتن و گرامر نویساندن کردی پروژه ایروژی تینه فهم برن تیزانی که پیشکتن زمان و چند تا تاثیر هری مزن دولت بونه مخابن کرد جوی عالی دا پیشانسن 9000 سالا دا تو دولت کرد چینه بویه و ویژه کلاسیکی کردی پرانیجی دین اسلامی رقابتیه بنگه خوشی مدرسه و شقید دینی ورد کرده اویا که سر ادبیات کردی یا کلاسیک تاثیر کشی خورد کریه شخینجی وی یعنی شخینجی وی یکی تاثیر نه دولت بونه جی کردا گرتیه بند باندورقا حتی گله کسی نافدار که کرد بون جبر به تاثیری بکردی ننویساندن علی بزمانی بیانی پر جاران بزمانی دجمنن کرد بر همین خواب عربی فارسی و ترکی افراندنه ایرو جی گله کرد نافدار هنن که ترکی عربی آنجی فارسی دنویسن همون بلگه این دیرو که نشان دادن که کرد نکیمی عرب عجم و ترکان بود اتگلک وارن زانیاری و ادبیات دا پیش بون دجمن الماب خوبیتی همون دولمندین میل ادبی تالان کردن و اوشمار برا بجاره کردن بمینه لما دوان هلبستین کردان ین کلاسیک دا کلک بیبین فارسی عربی و ترکی هده مروف دکاره بیشه که هلبست کردی دا سه بش خیات به بیشه یادی بیشه دفکی فولکلور بیشه کلاسیک و بیشه نوشین فولکلور البته چفقانی و بیشه هری گرینه و دولمنده و پشترا بیشه کلاسیک ته و پشترا جی بیشه نوشین ته هر ادبیات کم آنجی زیده ده این داره فولکلوریه هر بیشه نتوی دا نقاش مزن درد که میدانه و اوش نقاش سر بر همین کلاسیک و سر بر همین نوشینن هر نویسکار و هلبستوان خود در ریچا یک جوان و الگوری قیدین وان یعنی گوری وان قیدین به همین خود نویسن ویژه مزی یا کلاسیک بری خود بو نوشینی و نو وان دا اکولک نیو کلاسیک خود در دوی جیان مدر دا امروز بروش زمانی خود دورت کبن او دور کتن زمانی به مد دجبیر کرن هدی نفش نو زمان و نسنمای خواهی قد بن هرچی قاسی تشتن دوی رنگی دل ما خمگین بکشی لی بید نی تشتن خوشی دقاومن یک جوان تشتن خوشی دا مزراندنا کانیا پنجاویه نگاه از این ناسیو بدم کانیا پنجاوی یعنی کانیا پنجاوی کوم کانیا پنجاوی کینه دستی که دا پنج خورتن کتین ولات هست یعنی اندامی کومین ها شش کسن مل دانه ملی هف و بستیل یعنی طرز و هلبست کلاسیک و کردی ایروین هلبست آویدنه بر هف و لما نوی کومی یعنی نوی کومی کانیا پنجاویه جالی هلبستوان و حوزان چه قصد زانم حسن جلالی و اف نوف کومی هاتیه کرن اندامی کومی اف کسن قاسم خلیلی طاهر دناری سوران آمد ممی مکسی عارف سلجوک و دمی اندام درجی یعنی پشتی چند مهان شکومی زده بیه افجی شروان آزاده ایرو میوانی میه شروان کانیا پنجاوی کمک نیو کلاسیکه چاوا من گفت تماشاوانی دلال دخوازن یعنی کردی ایروین و بستیلا گرن هلبستان بنویسن آرمان جوان ویژین کرنا هلبستین کلاسیکه چاوا درینه رکی یعنی
مقاله خود نویس بود نویسی بود ایسان بیرگول ناوی گلو کانیا پینجاوی ده ببه جمعه که هلبسته سردم یعنی سرناوی یعنی ناوی وی گوتاری اف بو و وصل نویسه سردمه که هر کسی بری قضایه هلبستین سربستا وان جامعه را خال هلبستین پیوان شداندنه به زمانه که نو و یعنی بفهم کرنشی هر چند گله کس وی وکی ریسک که جد بینن گوری سکنه که هیشا و جرباندونه که خودی قیمته دوی دنگ و رنگ ملا و فقی هر طب ناف هلبست و دبیات کردی دا قیابه که از باورم افکوما نیوکلاسیک ده هر طب وی رنگی بده خیا کرن نابرا نفش نو هلبستا کم دا بد من پرایکش کردیتیا خاص و قربانچی درینر دویا گوتاره خدا جاردن در برسته که گلو یا گانیو پینجاوی ده ببه جمعه هلبستی یعنی جمعه هلبستی ام هیوی دکن کده ببه بلی چنده که اقوله که یعنی دبستانک نول ادبیات کردی زده بود اندام کما کانیا کلاسیک یعنی کانیا پینجاوی همو هلبستین خدا اویتنا برهف و دگل هف هلبستا نویسینه لیو عجیب ابه که اندام الوی کمی باجارین جدا جیانا خود دومینن و بریا در فتن جیانا مدرن هلبستی خواه شب را دشینن و به را هلبستا درویسن مروفن ماين إيرويجي جبر سبب بخابن زور وزحمتها زماني كلاسيكون نبرن خا تكليفون بكن كاسين كو جارك جيل تعمو بفهم بكن و يعني جارك دن نكورة درجة باردة برنامج ما إيرويجي دي إثباتيا ويا دكا كرم كنت بشواني عزيز أم چند دقايا نقيل نوب يا هستي حسر كور جيروكا جيانا برهمداران ين باکش خبرین خوش بلبستین کانیا پنجابی ببن مجی هفته کو ایرو زیادتر کاری بکنی و بدم ناس کردن ایرو تو بلبستان کما پنجابی عارف سلجوکی و شروان آزاد میوانی برنامه منه خورتن دلال گلکس پاس شو برداربون آورد ویدیو و شناریات زده و دم قدامه بری که هم دست به صحبتی بکن از این نصیب بدم جنینیگاری ها یکش میوانی برنامه شروان آزادی سال 1904 گنده اوزیما خسخی را سرده دایگاه خوابیه دبستان پیشن گنده خواندیه دبستان ناوین خسخیر خواندیه پشتی که دبستان ناوین دقدین 2000 سالش بر هن السدامان و در فیتا لیدین نکاره خواندن نخواهی فرمی بدو بینه و سال 2009 بری خود ده و چه خیلی بی باجاری مرسینی دیستی کستی چورستوان کارین سربست داد خبته سال 2012 روزنامه حکومت özgür gündemi dağıt ders rozamaniyet ke u 5 salon rozname da çaloki خبته پشتی که روزنامه آزادی ولایت ناست که اوج دبه دلداره که زبانی کردی و تنی سری خواه هدی خافیری زبانی دایی که دیگه سال 2015 دا نویساندن هلبستین سربست که دست نویساندن یعنی هلبستین سربست که او هلبست جیرا دبد هیوی تلبست یعنی تلبست دارو برو خواب پیش داده خیلی و سال 2017 دا مناسکرنا ما مستقاسمی خلیل و کانیا پنجابی هلبستین کلاسیک نازدکه و شواز خواهی دگوهرینه و دست نویساندن هلبستین یعنی پیوان و کشاندکه تابعین کلاسیک و سربست نزدیکی 140 هلبستین وی هنه و هلبستین ویجی گلک برچاپینه نه ام در بازی بال شروان آزاد ببن شروان امشته دست ببکن تو بخیراتی جاردن تسلاف دکم شکره بخواه جمعه بیشه کانیا پنجاوی کنگی هات دامزراندن نوی ویش کتی و وطای وی چیه گلو ببورین از بوارم هستکناندن نظامش برچی بو کرم که دنگی تتی کرم بکن برچابان از سریدا سر ناوی کانیا پنجاوی سلاح و ریزم خواهی وارد بشینم و هر وها توازم كماسي كيجي بين زمان اما نشش كسن اما حب كسن بشتي من كيكي واليجي والي بدلكو لباجاري أرمية لثلاثة كردستاني أوجي حملة حكومة مدينة راس کرده من زانی باش کرم أمنها حب كسن نابی هفت یعنی هلبستان یه داوی هاتی نابی چیه تگود والي بدلكو افجی کرده باکوره نخير أو كرد روجلاته سرچابان کرم بکن باجاري أرمية
از بارم از جواشان کتم نظام مجبر پسکری که من پرس باش بودانه کش کلام یعنی هات برش داری بارم شروان از پرسا خواب دوباره بکم کانیا پنجابی کنگی هات دامز راندن نوی ویشکتی و وطای وی چیه گلو بله کانیا پنجابی هفته ایلونا 2017 جی عالیه ما مستقاسم و هات دامازراندن و اول پنج اندامین وهبین وکوجی آنی زمان ما مستقاسم عارف دلتوك فهذه ناري من في وهروها صوران أمد إيش رادمك دريش درباسو نك وصدريش حب حشمة دعوتن هبالانا فاضل بريادا أجي تبلكو مكرم وبشتي من هروها كيكي والي بداكور أوجي تبلكو ميبو أمنها حرب كسن دمكو دست بكرني بينش كاسمش بربي كيشي نابي كاني كرم كانيا بينش جابي وهروها نابي كاني جي ما مستيما حسد جان علي لدانيز gelek یعنی sıradan hayat کانیا bu پنجابی وطای وی چیه یعنی کانی هبو یعنی کانیا آف پنج bere کانی kaniye kene penç çabin mi hene yani em bejin rengu rengu بله nakş bir nakşe و tabii her kani em bejin helbestin hoş den afarandın hani her kani bir rengi ki haya bir rengi koyu fazlayı بله بله bele کرم بکن مریض بله وتم قلت جا عالية مع مستحى حتى عالية بنا بيت كاني هات تانين و حرتي إيدونا 2017 كاني هات يا أواكر واسطي أب برس حقي كي عارف بيجبركو داب قبل هات داب زرادن از ند كاني دابوم وبشترى تبلي كاني بيم حتی بریس شروان یعنی حتی ناکو مکانیا پنجابی پرتوک چاپ کرده گلو پرتوک وهنه بله پرتوك بريم هب صالة كي بس ناف قول دستاجي وعشان خانايا سي تابي دركت وأب صالة كي البرد السخونة رام آها حتی یعنی از پرسک بس ونیرینا تا چه جدایی نابر هلبستا کلاسیک و هلبستا نوجین تویه یعنی وا کی جان دبلمنتره گلو هلبست کلاسیک یاد هلبست نوجین و یعنی زمانی کردی تیرا وان هلبست یعنی زمانی کردی تیره دکه تیرا هلبستا دکه نها بيجوان أب راستية ك دروجة ما إيرودا هلبسة كلاسيك هناك أم بيجن باش ما هلبسة ببيوان أم نبيجن هلبسة كلاسيك كي إيرو مقابل كسين كو بالشعير را بأدبيات را على قدر هلبستن ببيوان بكيشان نان بيسن أنا بو بيك يجي هلبسة آزاد أم تقارن بيجن البيشيا هلبسة كلاسيكة جخوا ما بس ما كوما كانيا بنشابيج أبي ببي ما بس ما دس ببي ريا هاكر بركو كسم كو بالكلاسيك على قدر تنابون مجي هودانك وصاكر كو أم نهيلن هلبستا كلاسيك هلبستا ببيبان وبكيشان بمران ومجي خباتك ببيران جيكر وأمي خباتهم خبدو من حطانها كتابك برهمك داري بگو من و پیش روزان خباتی نبودم من به خباتی نو امی بردام بیتم بريشارفون يعني بتشجع دايد نابرا هالبستا ويا يعني هالبستا عندهم من كوما نيو كلاسيك وهالبستا نوجين دا هي چطاي چیه قالوا نه جداهی شرطین هلبستا کلاسیک ہے انا بله شرط مزین وی ہے جرا کافیه لازمه جرا کتا لازمه جرا پیوانک لازمه اللي ابتش ده هلبستا سربستا هلبستا نوجان دانينه انا بله تشاوا كوهتن مرب بهركه مرب بوي اواي دريزه لسركهاز ليه مهم. وقت من قلت بيبانين هلبسة كلاسيكية دبي كابيا رونا دبي كيتا تامبن ودبي هروها كابيشم بمجازي بنبي ساندن بهستين كور بله بالاب يمكن بيجي قرطاسي اب جداهيد انت نابار هلبسة كلاسيك ويا سربت هنا اللي بني الجورتا هالبستا كلاسيك بيش يون نوجين انا جيبو روجا ما يروز
dikarim bijim helbesta serbest li pêşe, helbesta azad. serbest serbest. Belê yani wek min gotiye kesên ku klasîk bi pêvan binivîsin di roja me îro da kêm in, pir kêm in mixabin. Bi vê Belê. yekê jî bi ziman helbesta azad li pêşe. وش نویسکار و البستوان کم و نو بهتر تشکی خواندیه و باندورا کل سرت زده بیه تا دنگی بنابی کک شروان الو شروان من دابو yani hem derbazی نه اگر بسانه الو حتی شروان بی از نه دربازی با جنابی تبن بری سارو تو بخیر هاتی و گلکس باش بو بردار بوناته و تباشوانی دلال میوانی ما عارف سرجوکی افجی اندامی کوما کانیا پینجاویه از بریم دست بکن از این آسیا بدم عارف سرجوکی کیه سال 1971 گنده اوزیم یا بروریا سرتیج دایگاه خوبیه همان گنده دبستان ناوین ادان دیه زاروکتی خدا باندوره که مزن درباره دیوان و هلبست و ویژه کردی داشت بابی خود داده حتی 29 سال خال گنده خواه یعنی جیان خود در باز ده که او دست بکن تا هزاری دا جنجاری کوچی دیلو که ده که تبی کارکریا کارگاه سی سردمان ریبریا نوچه یعنی شاهین بی یا پارت هدپی و دو سردمان جی ریبریا کمله کردی دری یا شاخ دلو که کریه زیده دری 25 ساله بنویسا هلبست را مجولده به گل هلبستین کلاسیک هلبستین حنکی جدن ویسه جبر وی سدمان هین تپرت یعنی جبر هن سدمان پرتوکن وی نه نه چاپکرن نظام نه نه یا نه رقاصی دو پرتوکان برهمان دست وی دهنه بریز عارف تو بخیراتی جالدن برنامه اسپاس کتا دما قدامه نه اس پرسکه وا یعنی نه تو کیجان باجاری رونشتی و کنگی فکر تر چه بکو تا دست وی کاری کرو هرچی قاصد زانم جنابی تا جروش پیشن یا واکرنا کانیا پنجابی تو اندامی بکمی بوی خیردار بن رزدار ترکی gelek spasyan ji bo we ji bo derfeta we dayeme û pir spas ji bo malbat da reya taze jî rêz hurmetê me ji were hene belê destpêka avakirina Kaniya Pêncavî te ez hem bûm me fikriyateke hevbeş bû ser rêya tevna civakî em me hevdû nas kir û têkiliyê me bi hevdûra çîbûn û ev fikir ji jê welidî heta em gihan vê rojahan belê destpêka me wilo çîbû belê yani ev werî elê birê zarif ku yek bixwaze bibe endamê koma we ji bo wê yekê çi hevce yani çi pêwîst e û xwastin nivîse hene gelek ku tevlî koma Kaniya Pêncavî bibin û yani cenabê te têkiliya nifşê nû û pelbesta klasîk ra çawa dibî de niha kerem bike belê niha aliyekê mirov dikare tiştek erênî bibêje bersivek erênî bide aliyê de jî bersivekê neb dilê xwe mirov dikare bide ewha erênî yani weke di her xala nivîsînê da roman dibe çîrok dibe helbest dibe helbesta klasîk neo klasîk welhasıl çi awayê be di qada hemû nivîsîna Kurdî da em bi kêfxweşî pêşketinekê dibînin yani mirov bêtir berê xwe dizin însanê Kurd bêtir berê xwe dinivîsîna Kurdî ev rastiyeke û dilê mirov jî bi vê şaye li hêla din nêzîkbûna ciwanan bi helbesta klasîk ra mirov nikare bêje astekî erênî daye ku dilê mirov pê geş be xweş be erê heye tiştek wilo ye ev helbesta klasîk wekî xeta me neo klasîk yani însanê tama wê hilda zû bi zûyekê terka wê nikare bike tiştek wilo ye însanê ev va kûka vê helbesta em niha qala wê dikin kûka vê şêwazê gelek kûr e dige hezar salan û her wiha berhemên bêhempa
ji şairên me gelek mezin îro di destê me de hene û di xizmeta gelê Kurd û cîhanê de ne. Ev eger bêxwedî bûna hezkir û dildarê vê şêwaza helbestê tunebûye îro ev namalpeyan bi hezar salan neharikî û derbasê jenerasyonê nû nadibû. Ev bêguman dete xuya kirin ku dildar û bengiyê helbesta klasîk hene ku îro li pêyan e û ez di vê bawerî û di dilgeşiyê de me heta ku mirov hebin, heta insan hebin, heta Kurd hebin wê ev helbest jî hebe wê bimeşe. Belê. Spas li helbesta Kurdî yani ya niha ya dema niha ya modern yani kîjan astê de dibînî çi ye yadî çi ye helbesta nûjên? Garîb Belê. Kere bike. Niha dema te got helbesta nûjen helbesta şêwaza klasîk jî nûjen dibe û helbesta serbest jî nûjen tu dikarî nûjen bibînî. Ev girêdayê nûjenî çi ye? Nûjenî piçikî îroyîn ve girêdayî helbest û berhema ku bêtir îro ve girêdayî berê wê li pêşerû jî ji wê re mirov dikare bêje helbesta nûjen. Yani ne tenê helbesta serbest nûjen e. Helbesta klasîk şîkê xwe nûjen dike. Weke îro di koma me da hewldana me ev e. Em koka me paşerojê ve girêdaye palê me xurt e. Palê me paşerojekê pir xurt li ber palê me ye û her wisa pêşiya me jî asûyeke pir dûr û dirêj me daniye pêşiya xwe û em ber wê asûya bêdayî ve dimeşin. Qasê ji me tê liv û lebata me ev e. Helbest em bêjin çi astê daye mixabin ku mirov evan tiştan hilîne ber çavan belkî ne sehrekî tam dil dixwaze wê sehrê dabe wê astê dabe. Çünkü îro insanê Kurd, şairê Kurd, insanê pênûz dest xwe girt nikare xwe bispêrte tu hincetan bêje wala ax wiha bû nizam wiha bû çêbû min nekarê ez vê karê bikim. Na îro derfet destê me da hene çi ne? Kelepûra me ye. Her Kurdek trajediya wê heye. Mişextiya milletê me heye. Ev hemû îlham e ji me re. Heke insanê dildarê vê çandê be dixwaze ji vê çavkaniya hanê çi qas bixare Sûdê werbigire. Ji ber vê yekê ji ber van derfetê di destê me da asta me nebese. Ez tam dilê xwe nabînim. Yani بالا من پرتک شینه برای صارف هر زیده کی جد هلبستان کلاسیک یا جین باندور السرت دکه هنه گلو هلبستان نسه بله نها زاروکتی همون داوه که واجی گاواده قالاوی کر بابه من گلک دیوانا ملای جزیری و فقیه طیران و احمد خانی وانا دخواندن و باندور لمن دکر راستی yani dikarım bêjim di havênê kesayetiya min da cîvan pir ev hêman û havênekî pir mezin di kesayetiya min da. Weke de yani cegerxwîn Fêrîkê Yûsif em derbasê van rojên dayê bin Rênaz Jiyan Arjen Arî Ehmed Huseyni yani hene em dikarîn yani bi dehan vê rêzana vê dirêj bikin û em minnetdarê hemûyanin jî elbet me sûd ji hemûyan jî wergirt û ji vir şûnda jî wê ew ruhê me her û her geş bikin. Gelek spas yani birê zarif pirseke wisa divêjeya Kurdî da berêberê da mêr tim rêzên pêşin dane û yê navdar jî ev in û rola jinê pir qelse bixwabin lê naqabandaviya şikerê dî reşgehatiya nekî guhartin yani binêrîna te sedemên vê yekî çi ne binêrîna te divêjeyê da nivîsara jinê ji nivîsara mêr cuda dibe gelo ez beriye pirsek gelek giring koma we da jina helbestan tune yani paşerojê da hûn plan yani hûn dixwazin vakî jinek jî helbestan hebet koma we da kerem bike ma çira nebe kengî got jineke di vê formatê da hebe serserê me serçavê me ma çira nebe ev derî her zamanekê ber her insanekê vekirî be
نها کماسیا جنان دنویسینه دا اره خویا دکه اف جی چه قومه از به وگریدم نها شعارن میکبن و جوان میکبن بپرانی جم مدرسه تن جکو قوان دیگه هم مدرسه وکه عیانه جن ندشون مدرسه جبر و چنده کماسی دور دادما لروجا ایروین هلبستا ایرو روجا مدت تنویسین هلبستوان جن جی همه قاسی مرهنه و دنویسین لپرانیا وان پرانیا وان هلبستا سربست دنویسین نخوا بوی بگیردم یعنی نخواندنا بری یا مدرسه جن بهتر لمال خامانه لید خالد وارد دنگ بیجیه دا دماتو لید نری نوسایه وارد دنگ بیجیه دا تنها بینی برچاو خوا دنگ بیجیه جنه بله هین بهتر پیشیه یا مربه جوی چنده از بو قاسه بگیردم نخواندنا مدرسه للجورتا يعني نهابت سدام ومدى جنن هالبستوان قلت بهالبست بجنبك هنا قالوا الجورتا يعني تتقارن نوي جن هالبستوان بدي هنا يسا إلى ميدان الإسكاري دا يعني بله هنا نها جن ميدان صالان دنويسن بله يدي مسكرو يعني بله بدهان هلبستوان جن هنا لمقابل یه کلاسیک بمیسن گلک من یه شوازا ما بمیسن یه سربست بمیسن بله هنا يعني زحفن ایرو هم دیاسپورا دا هم جی الولاد يدنسن هلا اموان پرتوكي وان جي دستين پرتوكي وان دشوبينن وهلبستين وان دشوبينن ام جوان حقا حظ كان يعني باشه پیشکتنه دامات رابوری پاشاروج دنری یعنی پیشکتنه دنویسینه جنه داجی خویات که بله لی هن کس بیشن وکی بلا نویس کردی بن و شبه و نزی ده گرینگه تو چه دی بیش یعنی هلبستك دنویسن و دی یعنی دبیجن هم هلبستوانن یعنی هم روم یعنی تیروک اک دنویسن دبین هم نویسکارن لی دبیجن که نویسا یعنی چه دی ببرا تاری کردی ببراسته گلو تو چه دی بیجی در باری وی يعني شباب وينزل ده جرينجا أزولو بله ناخر أزولو نافكرم يا إيرو إنسانة كي كرد شو وظيفة يا أول بيورا يا أول كردي بمسه يعني تم مناتا خال كده كي يزبني تو كردي دنيسي ما تو لطفة كي تو يعني تو قنجية كي مناتا كي خويناري خود كي نا جرك تو خدمات كاري في زمانه ببيني وبنسي ها از خاله كده بيشتر دبم از بجم مادام کد زمانه ده بلا کردی به ولو بقلی تجی بلا کردی به لهمان نبسه گرک چقاز انسان کرد به چقاز انسان پینوز دست خواهد گرد دما نویسه چه ده بلا به پخشان رومان چیرو کلبس چه ده بلا به گرک سر خواه سر بشینه قیمت بده و سر بسکنه و آستاوه قلیتاوه چقا بکاره چقاج دسته به گرکه به جور بخه دما تشتکا قلیته خوینره که خواند بر به کردی بدکشینه لی ایرو انسانه که روپله که کردی دست خواهید دما تشتک دیدا ندی پوچ بو بکاکل ادجارک ده بلکی برای خواه نده تا خواندنا کردی و پرتوکا کردی لبک دما تشتک دیدا تی و جرا ببه جرا و لیکولین سر بکه دمک کردی داشی کاکله کردی داشی که راستیه که و خوشیه که انسان لیدگره نه او کردی به آن زمانه ده بیا یا مروف خوینر لیدگره تشته که تداب بینه خوشیه که تداب بینه تشته به دلی لیدگره ببینه یعنی دما تشته که والا به ورتو والا به پوچ به من نبسه یعنی همان نویسین تنه نبسه گلک سپاس بو برسی واته نه به دستور و از دربازی بال میوانی میدن به نزد پاش دیسه و گرم بريس عارف بريس شروان ایدو میوانی میه یعنی هجای گوتن یعنی ویسکاری کرد و ما مستای زمان و ویژه کردی اروان ویسکاری مال پرامه ملام هدی بک ابینداری ادبیات کردی و بنگی مال پرامه نه تنی بنویسین خواهین کورد فکر و داگرتی و خواندوانی ما درشاد دکر و هفته ده افرادنی وان جوان آنش
بکه نوی کاری خواهی پیروز برز ملا مهدی چند گوتارین دلال سروان و برمن وان ویسیه و کیف و مگلک جهات و پیویک و کیف و هیوا مهیک و کیف و جی پی بی گلی نباشمانا سایوبی خورتی رو دایرو برنامه که خواه کشکشی کوما پنجابی که دیالک سپاس بلا اشترا بخوابن ایرو بلا يعني بكيف هذاك بكيف وتشادروش باري بي ما بقرنت كريلو تاري ما با اللي ديسا هو ميواني برنامج خيراتنا تاعك كان برادر بازي مبريس ملا تتنجي مدبي ملا بله لقيت خوشتي سپاس مالا تابا دنا خير خوش مرحبا سپاس مالا تابا بلا خانم دنا خير خوش دبي جالك سپاس يعني زاروكتي ملا مايدين يعني ناف حضر و برنامج کلاسیک دا در باز به و به جبو پرورده بری خود ده هزار آتمان استانبولی هری داویل آمدی خواندن خود تمام دیگر دیپلم خواهی بشه با مستوی زمان زانستین جواکی ودگره دمک دریشت آمدی در ستاین زمانی ویژه کردی دیگه و نویسی بی کوارین دو بهاری ویژه رخنه چاندنامی رو پلانو نرین آزاد گازیتا دوار چینه مای صرفت آتنه چپ کرن ونهو برسك جبت بدا باشا دربازي بريس بلا يعني برسا من يعني مسألة نوفيتاي وفيجاية قالوا يعني جنابي مواشقي أفرادني كلاسيكي مازن مالوي جزيري لابو أبناف تاخوكرية كرم بك بله سرچاوه من جابي تقولوا بله سرچاوه قال كاس وقتا كم جواتا قش دكن خوش دكن برسا ناوي من دكن قالوا ناوي تشكول ديتي بله وقتك وأزعام بده كتب درس زمان ويجا كردي ده دائما درسي ذكر سر ذكر من بطنك جمالي جديد الإنسان أنجي بيتك ويجا كلاسيك الإنسان تشتمش خندكاري خلا بيتكم الإنسان دي مش لغة ذكر هل بيتجي مجمالي جزيري مياك تدام هالبستي بيد الإنسان وهالبستي بيد شيء ذكر مش خندكاري خلا ما هوديت خندكاري مجموعة قوة السيدة وملا ناوي موسى دكت ميدانه مجي اب نابسا وك مخلاص وك نصناف شخورة هل بجا وبينا بيجي بنريسن جو كان هذا مجي وهاي مروف ناوي قد خامل ان نافنا ان يفيدك انكو شكر بلاي ماشي بها بر سدا بمدا مدرس كفتني مازن خاصك برسك تخاطر تبرس بكم ملا دوان سالي دافيد بطريبات يعني نا يعني دوان سالي يعني باكوري يعني باكوري كردستاني كاسي تركي دلبيسن جالكن يم كردي دلبيسن هنا دلبيسن كردي اندري والد وارين زمان ونوارو كده يعني يشتي كيجان وناق يعني رفشا زماني كردي باكوري كردستاني شوارا بيجي كيرا بقى كربالا بدكشينه روشا زمان بزانی نوکره دایه چقدر زانی پیش بکوه حال پاسش زمان جی پیش دکوه دوی داوینا دناوا من کرداد جی گلک خواندمان درکتنه یعنی لسر بشین گلکی جدا لسر تندرستیه لسر ماموستیه لسر حدسته لسر زمانین بیانی لسر آواهی سازیه لعردیگاریه گلک کس خواندن و خوپش خستن کسی که خوپشی خستن کسی دلدار زمانه کردی لسر بشه خو خبات هیجاجی کرن گله کسا لسر تندرستیش خوره پرتوک درخستن جبکو زمانه کردی ده هر قاده ده هبه و هبنا خو پیک بینه گله کسا جبو حقوق جبو پارزری خبات کرن گله کسا ورگرین هیجاج زمانه آلمانی زمانه روسی پرتوک ورگراند جبو زمانه کردی روز زمانه کردی لگوری زانابونا کرده لگوری زانینا مروان هیدی و بگاوین خورد گشتر دبه بله و از بارم کسین دلدار زمان و اقصا کنید اصلا بلندتر يعني سر يعني درقة كانيو بينجابي تشت كاري بيجي بريس ملا يعني تتا ناسيا ويكوميتومات يعني خاندواني مالكرامات برياتين اسكرن يعني تشت كاري بيجي درقة كوما بينجابي فكر انت نيرين انت كرم بك يعني وقتها ويكومي يعني تشيه قالوا غرينجيو ويكومي
gava meriv li wêjeyê cîhanê jî dimêjînê û wêjeya Kurdistanê jî fark nake di wêjeyê de ekol hene ekol derdikevin pêşberiyan ev ekol dixwazin rê û rêbazeke nû nîşanî me bidin û li gorî vê rê û rêbazan helbestê yan jî wêjeyê derdixin asteke hîn bilintir di vê serdema dawî de eva pêş xortên dela Kanya pênçavî amade textin meydanê û niha jî hejmara wan ji pênca derbasî hefta bûye heft kesin hêvî dikim ev heft kes xebatê xwe hîn bêhtir û hîn bilestir bînin meydanê û pirtûk li pey pirtûkan zêdetir bikin û rêyeke mezin ji bo wêjeya Kurdî jî ava bikin. Gava meriv li navberokê helbestê wa jî dimêzîne û gorî daxwaza wa jî meriv helbestê wa şîrove bike meriv vêya dibîne ev her pênc kes jî tevlî endamê her birî nû jî ev heft kes ji wêjeya klasîk pir hez dikin lê kêmasiyek heye her kes wêjeya klasîk fam nake ji ber ku gava meriv bije wêjeya klasîk ji hemû jî ji dîvanan pêk tê dîvan şopeyveke erebî ye mana wê jî helbesta pirtûka ye nivîskar helbestê xwe dinivîsin me ji vê pirtûka helbestê bije dîvan û di vê wêjeyê de piranî ereb û faris Kurd bûn kesek ku li ser wêjeya klasîk dinivîse bixwaze jî nexwaze jî dibin bandora zimanê erebî û farsî de dimîne û peyvên erebî û farsî jî dixê nava helbesta xwe de lê gava meriv li kaniya pêncavî dimêzêne dixwazin dîsa taza kevin yanî bi arûzê helbestan binivîsin lê dixwazin xwe bigihînin insana dixwazin derd û kulê xwe tişta di dilê xwe de di mejiyê xwe de ji însan re bînin ziman xwe îfade bikin lewma dev ji peyvên erebî û farsî berdidin bêhtir bi kurmanciya îroyîn û bi kurdiya îro helbestê xwe li gorî taza kevin dinivîsin bi vê sayê jî hem tişta dilê xwe de raza dilê xwe ji însan re vedikin û xwe eşkere jî dikin bi awayekî hem dilê xwe hem mejiyê xwe ji me re vedikin em jî dibin mêvanê wa û bi sayê wa em ji helbestê lezzeteke xweşî distînin. Gelek spas bû şîrovekirina ji têr yanî rêk û pêk niha ez destûra we derbasî bo şervan bim şervanê me hate yanî me nîvirî da lîsa şervan em berdevam bikin okê yanî me min pirseke pirs bikira yanî getiya te helbestan dinivîsî gelo dema nivîsara helbestan herî zî tek çîrokên kîjan klasîkî me bandor dike yanî bandora kîl sete zêde heye û çi ba kerevke Seremdar bin ez serîda lêborînê dixwazim ji ber tezkêreke telefon mixabin dema germ dibe egit kevin ez fat çend caran ketim me di lêborî dixwazim û ez dikarim vê yekî bêjim li ser bêtirse gava ku min fikire dawiya sala 2014 bû wê çaxê min bi helbestên azad min dest fikir heya ez hatim sala 2017 li ser pêşniyariya mamosta Qasim me bi hebra helbesteke daneberhevî me nivîsî û ji wir xwe min bi rastî helbesta klasîk nas kir yanê min helbesta klasîk gelekî direk nas kir û her wiha ya azad dîke û bêgo min ez dikarim yanî bêjim ez dibin bandora kesê de nema me ji ber ku gava ku min dest bi helbestê kirim ên edebiyata Kurdî wêjeya Kurdî min nas nedikir hêdî ez xwe hêdî diberdim nav edebiyata Kurdî wêjeya Kurdî hêdî Saûd îçe nivîskarên me ji klasîkên me werdigirim û wekî min gote ez nikarim bêjim ez dibin bandora kesê dema me û her wiha helbesta kesî bandor min nekiriye mixabin yanî gelo ji bo danasîna helbesta Kurdî bi taybet ya klasîk xizmetek an jî projeyeke we heye ya kaniya komekaniya pêncavî yanî ji bo pişerojî heye projeyê we ji bo dema niha mixabin em nikarin tiştekî bêjin lê bêguman
دروجین پیشتا و پروژه مجی چی بن و برهمین من نوجی بن چاپ کردن لمخابن روزا ما ایرو دا پروژه این راستی بر رفشا پیواجوه و رفشا به نخوشا کرونه ام هنکیج نویساندن ام دور کتن ام هنکیج ستار بونه از وصله بیدکم کو روش هنکی باش ببرم دیسا که بکشبن نبا هولدان ام دیسا دست بخوابات خوابیتن ساعت خوش و یعنی تو چه شیوه هلبست داد نویسی یعنی خینجی هلبستان چه جوره ویژه داد نویساندن دکی گلو یعنی تنی هلبست داد نویسی یعنی دیسا پروزا یعنی دیسا پیسان بلی هلبستان از جار جارا چیروکا جدن میکسم چیروکا کمن اول نویسی جی عالیه حوالا و جی عالیه جواکی به هنکی باش هات ندخواندن و هر وها کوبارا کندا برین ها شش هفت ماهان هات چاپ کردن راستی بازم بهتر لسر چیروکی رواستم برکو روزا ما ایرو دا بگو من کسی کو به هلبست را قدر زحفم تلی کو دنیری هلبستان هم بله یعنی چیروکی ده برخواد دردخی یعنی فولکلورا مرده یعنی کالک بیرکاده بروان یعنی بردگرین چیروکین وان یعنی چه وقت ما از بخوا آباد کی ما بخوا سری خدا پلان سازی پلان آماده دیکم لگور ویش از وصای هدی دست بیدکم بنویسم از وارا سرکرد خواستم دوی کاری دا یعنی از دقیقات خواستم کرم خواه یعنی چند تلبست خوش مرا بخوینه اگر اگر توانه یک کتابا ما گلدسته اجوارا هلبسته کی بخوینم کرم که انا شكرا بقى كوما كتب كوما بنجابي ياري بله كوما كانيا بنجابي قول دستا برين هصالة كيلو وشارخانة في تبي درتيت از دخوازم هلبستا كو كانيا بنجابي يكو أول نبيستي از وي هلبستا جوارا فيلم مخابن از دبي هلبستا دونينم لهبالي ما جدا هنا وهروها هلبستا كو هبالي والبردين انه هلبستا من بخير بله كرم بك فرمو كرم بارم جفت لماره بز بلجی و آبی تینه سیر روباره بز پایا بلند پروا سرداره بز بستی هناب و جرگ دلداره بز چنارم بادن تتر سالاره بز پر به جوره آن دهق یان جنگیزه لشکری رومیه آن او دلدزه کاری و مشتنا خوینا نرمزه چنگالک دلدره خوین خواره بز دل طالب لباغ ایران به میوان جدا ساقی بادن وشک جلیوان دورا جسک جدارا سنگ دو سیوان لناهی لکوه جور غدار بز زجر و هجران مجدیتن بیجمار ندل و نه انفف هبی و تجار لأم شانه بمرناب دیرایار چارمخو هم چمن او سیدار بز ابدمك بولي لعمري من تني قستما ازوي جانا ليب وچني نيچير كرم اسكا دشتا ختني فرشين وزوزاني قبارة بس بعددا بالكافر چل روجكي بمريد ومست قلبروجكي كرمة جذبه من فنا دل سوجكي دل نلرزينا چهربارة بس بيشكشت كم تب قليل كن اروخان نابمخانة اب جنار ابروان سبيكر و ابجنيكي برجوان بالقوستة جرحمي بقاربز بسكن مسكي لسر الدلين بين وقت بلا سر جريدان باللوان بمبطلا كاورن سيرا فقيرو هون هلا ايرو دل بيطار و تير عربز لسر سران زيرين تاجا كيقو شو Disa sekeni tek diora kompüteri gern bu. En bir sekeni vendavi. بريز أعرف مريم دست ببكن حتى خورتي معي دلال تبعت كره بريز أعرف هرچی قصر زانم كوما و يعني سي اندامين كوميدا هاراست هل بس تكنبيسيا ودانية وك نوكرية مانيفستويا
کانیا پنجاوی تدکاری بستاوی مانیفستویا کانیا پنجاوی بکی یعنی و چه تخواست بگوتا وش کرده بخواه اگر اول بس بردست تایه تدکاریش برا بخوینی اگر از لیشش منابی البستی کلاسیکه من ندیمیستیه یعنی کلاسیکم بله همو چه نیتا و آروان جو هیه توی البستی دست بیشم هیه کرم هیه بردستی تایه البست بله هيا بلا شروان هات شروان بلا خب قبینه اری به پرسی بیزنکه پرس عارف بیزنکه پرسان بله بله تمام نه به هلبست نیم جیب مینه چکرم که دي صار يقولون خاطر مخابن لما تلفون جرم دبي ابو هم قابل لا بس جريكي تكنيكي نب تقولي تانينا كرم بك كرم دار من قال لك هلبست تقوى بدور خلاص كرم بك باشا ترجع لسر استاران زيرين باجا كي قباط ببي نبي كت جبر نابع فلا تركي شادر دي من از جبر رباط از نشم قفزة كرم هبصارة بس فقراوانا يتيرا بتكان او كش خوشن جزد الفان ورن تيروخش ما هنا بايكايا الجفاي مش عارف بيزارة ليتشك دارة بس سر من هجان نقول لين بالربع خصتنا قنديلي دلين بسكن لبا دل خلاص ما باجي ظلم ايرو صبا هر صبا خالم ابا خين صار بس كدم جنجي تير دبورن جي موقع من هابي جانك دريدا كير التوقع قربانا نبي خليل تبرقه بنبينا كوركي بآرب من جداي كده كوجا بالسلاط وقت صدامي كشتن بكل العراق جي ديلا ألف من أو ضابش بالطلاق جير ونز وارج فتلي مارب جدور كتن عذابا فرق كالجيم شبا طاري طاس بيفونجيم نما إيدي أزدكارم وربجيم بشتي إيرو من ثني تك شارب مزگین لواهات ایمانی خمردین دست من دا بلا بین او رنگ شبین سکران کرن ببان بهنین امبرین جی ایرو پیدا لسر دل حکومدار بس جی ایرو پیدا لسر دل حکومدار بس تمام ایدی دا خازی ایدی البست دا خازی بخوینی دیسا هنه دیسا بدسته یادم گو در بازی براستی جی یعنی گل اگر تو بردوام بکی کرم که بیشه تی بقیدی سلبسته که کرد هیه سرچ عمان از خوازم ابینه دو هیه ابینه دو هلبسته کو کانیا پنچابی اولی نویسی من خواند از خوازم نکو هری داویج نویسی نه ای ورا بخوینم کرم بکه کرم دار بم بسرناب او ناشخه گر نجد دل بن هست انت بزانبه او ناشخه هر بچن سیوان دستین تا بزانبه او نعشقه او نایرس او دروبی وک سیابندی سلیبی ذک ندی برستره کوبی بزانبه او نعشقه گر نهیلا نه مرازان شبه شیخ البربرازان ندی دوب کاش او اربازان بزانبه او نعشقه گر بگری لسر پیان لتهبت رحو گیان به حساب جزندیان بزانبه او نعشقه حتی نبی ابین پرور ده عشقه ده وک زیری زد مینا مجنون در بدر بزانبه او نعشقه شب و رو جان گر ننوشی نه عاشقی یک بردوشی تا نبی یک سیاه پوشی بزانبه او نعشقه گر نبینی تو بجابان دل بسوجه گل هنابان یا نبی ایفیر بداوان بزانبه او نشقه گالکس باس خورتی دلال ترخاش بو هلبست هر چاری بو هر حواله چاری نگن نویسید چه ده همین حوالا بگن هلبسته ده بو یعنی هلبستن حوالا وک هلمك جستران دلان بهستن ابینی و عشقی یعنی اف هستی مبره خارا نوا جیان و هلبستان گالکس باست ولا هستی و هر هبن نها ام در بازی بال هلبستان می عزیز دلال بريس عارف سلجوکی بريس عارف از یعنی دوباره بک پرساقیان تبیراوه نه تبیرامه باشه ببند تبیرامه سرچابان نها رزدار ترکی و که مانیفستو پرتوکی بناف کرد اساس مانیفستو پرتوکی
de pêşgotina pirtûkê da hatiye nivîsandin kêm zêde ser navê Kaniya Pêncavî bi pênûsa Mamosta Qasim Xelîlî weke manîfestoya pirtûkê di pêşgotara pirtûkê da peyda dibe. Vê barî klasîk bi sê endamên komîn nivîsîne eger ez neşaşim. Belê rast e Qasim Xelîlî, Memê Miksî û Tahir Dînarî van hevalê dilzêrê saxbin. Kerem em dikarin ji wara bixwînin rastî di xala xwendinê da Şervan Azad serkeftiye lê em jî îdare bikin. Bawer dikim tu jî serkeftiyê kerem bike. Belê klasîkim na li xwe hûn nanihin bêjin menîne ehliyet û ji me nayê em bi pîvan rêz bikin du rêz û xet. Lê bi ser de dipinihin şe'ra klasîk cobirin şaxê sed salan ez qurmim hûn kurm û virin. Ravekin sergêj û tewşû kirine tevşû hûr dikin me ji herîrî û ji ûriyan şe'r û xanî dûr dikin. Konvedane meyzle berbangan newej bêxîretî girtiyê serbestiyê ne halê we hetîketî. Devdirêjin têrbiwêjin napêjin hûn xavin hew hew piraxa felişî lê pozbilind nadanin lew. Wêjevanên Ewropî bêdane we çi heyhedan we ji melê meydan divê bi du rêzikên pûç hey nezan. Ma çi ye singa şevê bes bûme çavê dilberê dev ji êşan berde û ka wer tu ronel hemberê. Tu bi neftê arî pêxe risteyên tev pûç û boş wer ji dest ebro kevanê badeya eşqê binûş. Ya veşartî we di dil da ew nabe deng û ekol hûn wisa bûn ta cizîrê dikir gazin ji mexûl. Ez ji haveynê welêtim ji çiya û vê xakê divê bêjim ne wek we ez zimanê vê civakê. Pê dizanin canfedayê li dij bindest û dilî xaçepirsa şeira we heyf jê nayê tu hilî. Cedwelê rêzên we zanim ne hêjayê hunerin ser bextê dînarî hûn tev bêzirav û cegerin. Dest xweş bi dest û dil û hestên we sax bin gelek xweş bi rastî ji helbestek pir xweş rêzdarê hêja. Gelo xwendevanê yanî îro çima yanî helbestê yanî bêje yanî civanên me yanî xwendevanên Kurd yanî ji ber zêdebûna peyivên Farsî û Erebî xweş helbestin klasîk dûr dikin û xwe jî mayrûm dikin. Lê meriv çawa dikare bala van xwendekaran bikişîne ser helbestên klasîk çunkî gelek peyivên helbestên klasîk nayfehm kirin. Gel û bi nêrîna te min ji pirsê bijevê jî pirs kir, Şervan pirs kir zimanê me têra helbestên me dike yan nakekê Arif. Spas dikim. Belê niha eva heye îro di ti zimanan da tu berhem sedê sed bi wî zimanê xwarû û bêjînkirî nehatiye afirandin heta îro. Kurdî jî aynı ye. Weke min pêşî da jî diyar kir bingeha klasîka me ji medreseyê tê. Ev têzanin diyar e. Ji ber wê çendê bivê neve tesîra zimanên biyanî ez nabêjim ev an ev ziman kîjan be tesîra zimanê biyanî ser helbesta me çêbiye. Lê bes ev jî heye gereke mirovê jî ji bîr neke mamosta niha peyva bi sed salan bi hezar salan nav gel da hati qebûlkirin hejirandin ji gelê me ra bûye mal em îro heqê me nîne em wan bêjin ev biyanî ye an ji nav berhemên xwe derêxin. Ez jî alêgirê weke bengî û dildarekî zimanê Kurdî alêgirê zimanekî xweser û rasenim. Zimanek çiqa pak û paqij be zimanek çiqa xwarû Kurdî be bêtir xweşê min jî diçe. Ez jî alêgirê wê qasê me.
لی وکه من نها بلیفکری هن بیجه هنه هن پایف هنه مرو ما في مرو نين مرو جناب كردي درخ مرو بيجي ولا اف بهزار ساله بله كرد كارتينن و بايوهان بس ايرو بايورا خو قدن گرك ام شوناوي تشتك دبا افرين دينن شوناوي نه حوجه چونكه كرديجي ناف وانزمتيرو لكولين السر عربي بكي فارسي بكي سر تركي بكي تو صدان پایو کردی ببینی و راسته به صدام هزاران تو راسته پایو کردی وری اجباری چنده گل امرو گل جیران هف بگمان تاثیرش هفلتینن از من چخوا پاک و پاکش به وکه من ها گوت چتره ل هن پایو جیگل رابونه مال جی گره که امرو قبول بکه ها یا بس ها زمان کردی ادبیات را شاعر را بگمان زمان کردی نه زمانه که فقیره نه زمانه که جاره زمانه که دولمنده فقیری و جاری و فقیری و کماسی دمده هیا نه زمان ده هیا و ام واقف زمان خوابن حاکم زمان خوابن زمان ما بس ما و زده مایش گلک سپاس البته برسیوه که گلک جابو بريس عرف يعني اسبحت قصد زانم البست اللي بالا گلک خينيرن كشان دي سرخا گلک جياني يعني برزدكن گلو دي كانجي برهمن و وقت پرتوك كانو دي سا چاب يعني پرتوك که و هاتيا چاب کرن یا هون يعني آمده کاری دکر وقت بوش بو پرتوکانو پروژه بشت کانا و دهیه بله انها اندام کومه به شوازان دخابتن يعني هم اوه يعني سرناو کوما کانیا پنچاوی خبات کلکتیو هاورا دمشینن آلیه دجی هر یک برهم وی و خباتین وی خسر جهنه عایده کسایتی شخصی و جهنه امم بخجی وصا آماده کاریا ده پرتوکان مکریه کارم بیجم دوستی من حاضرن افجی چک پیواجو وگیره دایه بلکه من حتی ها چاپ جی کربونه لباس اف بلای کورونای بچکی امجی شال کرن بله به کورونای کاریم بچک وجه گیردن بله هر اندام کومه همو خبات اون جدا جدا هنه بس پروژه ما یجبو سرناو کانیا پیچاوی پرتوکیا گنو البته ام ده هاوراوی شوره ددنه یعنی که ام چه بکن ام پیشروجه پرتوکیک چاوا درخن بر همک چاوا درخن دجی ویجی جبو زمان جبو چاندامه مروف دکاره چه بکن گفتو گوه مولو چه دبن البته لهن وها تشتک بر بچاو ندرکت که هوله صرف هن نقاشن هیچ اصلا نقاش دانن لهنا بگمان ام والا و نسکنن ام بخابتن هولدان ما و هنا سرکفتنش وارا سرکفتن خیلی نویساندن هلبستان تا دیسا چه و مجرد به بريس عرف يعني تاني هلبستان دنیسی یا جیروک یا دیسا چه و مجرد بی نها از جیروک تکیل من جیروکان هیا بله ما برای سکیچ حنکی دنویسینا حنکی بله جوانان دلیستن هنا چند خبات موسا از پرتوکه که سر چانده هرمین ها دنویسم حاضر دکن سر تماما به هرم ها وگیره دایی بچک و ها چارچوه که تنگ دا همه صرف چاند و جیانا روزانه و پاش روز و پیش روز هرم ها دهندرینه بر همان ها دست من ده وکی ده خبات جور به جور یه وکی هلبستان هلبست جبو من جنگره یعنی تجا از دبش هلبست برنادم بور هزا خواه زیده بالاته چه دکشینه هلبست دیسادن هلبستان یان تیروکان یان وان هنکان از بنی هلبست بالا مدکشینه بس پروژه من نها یک یا چیروکان یک جیا رومانه که حنکی از هول دادم نها از رومانه که تماما حنکی یعنی چه بیجم یا بکنو انسان بکنن یعنی رومانه که بسارم شکره با خودت کاری همه چند بکنو که خواهی قرد هنه وقتی تو مرا هنک بشر رو میخواست که یه تماشه وانی میزی خواست بکی هنه بکنو که سبب دسته والله افدقال بردست متنن هنه لذقال بردست منين القصرين انا حتى
حتی امی را خبرداری به دست ببینی یا نه گرک بگریاری دپاک هل بس والله تنها جبو خواندن ابرز عارف اگر هل بس داده به دست شکرم خودکاری هلبستان برای ام دکارینش کانیا پنچاوی بخوینن بله هل بس هلبستان ترخوا یعنی کی جان یعنی هل بس تکبو منو مله مدخواست بخواد ولی مله پاشی یعنی گل دسته من گو رنده من گو بدل بود قضایه مانت دلی دبینی تمور خو وی پیودای باور بکی هنگوینی یعنی من متخواست به حد بخواندلی اگر هی هلبست بولته کرم که بخویدش برا یعنی کی جانی تخوازیش بی بخویده بله از لبنیرم وقت پیشنیاری نیشه عرض کرم گیان ها عرض نجی مگوت پیشنیاری تخوازی ام سیوا تحت اری بکنه چاری دادی نکتن چارینک چاری تنی نکت بیسید بریز چارینک آرا من بسخواست بری تمام منو شروان اوانویسیه چارینک چارین حق می‌داری چارین تمام حق امو لوبکم یعنی تمام یعنی بیداری یک خواسته یا کی جان هلبست من گور هلبست من گور رنده اری یاد هلبست صد و کدوم شش هلبستا سیوا تحت تمام سیوا صافي تحت اریم منو عارف بله اف منو شروان نویسیه از مالکا خود خوینم شروان كلك خوش جیافا تمام بله كلام سیوا تحت اوین سیوک تحت اوتوجا من گس کرله تو گز نکه حز زجرك جيان كجا من حسكر لي تحزنك حز نکه تو جبه تامه ناش به شکره شامه یه نای بهنا شمامه من لذکر لی تو لز نکه لز نكي تو بو تكارا لو كي عاشق او هجارة ببر و آجوت بخارا من بازكر لي تو بازنك نبرد تجوبو دینه نبکانی یا گرینه لینوس کا قدر او جینه من خیز کر لی تو خیز نکه تتجي خيزا خنجران زوخ دل دم پرنگ دم پلوخ دوير دا ترم او كلوخ من ريسكر لي تو ريزنك بینه ریز خمین تیز او سل گران کرنه باری مل ایشک به هم پال سر دل من دیش کر لی تو دیز نکه كربان نك ديز او جيزا بس اوقاس ازا او ايزا بلكي سليمان وبلقيزا من نسكر لي تو نيزنك نیزم ندورم جبنگه دلیم خار در با خدنگه پیانا جحری و جنگه من تیز کر لی تو تیز نکه بله بله البته كتابو بله تمام بله کتابی بله هره تسأل بس كي باخد بريس اعرف تسأل بس كي باخد باشي بلا خورتي دلال تجي تخوازي هلبست بقوليوني تو هلبست داني بسينا نعم مخابن بس أنا نفسم دنگی دخواه الوارينا هلبست هذا مخابن ازمك تو گوتارو دنویسی تو رخنه کری تو نویسکاری تو با مستای بو یعنی تو جی کاره که من زندگی کردم بکه بریس عارف باششی بله شروان از بین هم از دخوازم بخشیش بخونم جوارا بخشیش یعنی هر اندام کانیه هلبستک تنه نویسیه ده کانیه ده یک تنه جهگرتیه یا آید من بخشیشه از دخوازم وی جوارا پاروا بکم بله بله بخشیش دلو تا چه کر بمن و چه کار بو و چه ایش بحران و بلال من جواندن گدیش گدیش تردین که نزانوک تف خشیم و تمزاروک تا ونداکر هی پپوک پیش برکو بزو ورزیش بخت لتقت نبانی جبنی حتا بانی کار روژک بوتا آنی به بشرین و بشیش بس ایدی دردری ایدی اوی هندری گرتیه داوا پندری گرتیه قلبکو قرتیش چیه زاراتا کیته به هواراتا زلق دور داراتا بیرو و بنیشتوخیش ما ناکی ایدی فدی ج اشقیتا چه ندی وک زبشک آمدی تو نکری دازداتیش
نه هنگوی نمیشی نه لهنگک لپیشی شمشالک بدرویشی نه او نوا نک پیش ورگرت برچاو که هسپی من گوت رش او تا گوت سپی تبله هفکر بخسپی ریچو ری بازو رایش خو نابینی ما کوری وک گوری اکل خوابوری مجذوبی ما مجبوری لخوا بخی خشتوشیش دم تخواد آر دکر دم سقا کر سار دکر دم بخوا دار دکر کره بردل و بخشیش. بله تمام. بله وای ساعت و خوش براستی از و ملام کتن گوینده هست تو هلبستان یعنی بدو جان کارم بیشن میوانی عزیز یعنی وی کومی هلبستین کلاسیک جاره کدن یعنی مدا حس کردن از یعنی دستی و ساق بن هستی وان هر هبن بریس یعنی محمد دنگ مایی اگر گوتنی تهیه کرم بکتوشی بیشه یعنی چه گوتنی تهیه یعنی ایرو وی برنامه ده کرم بکه او گوتنی خو برا بیشه بله سرچاوا شلوان و عارف هم دنگ واخوشه و همجی پینوس واخوش بله راستی جست دو قابلیت دو قابلیت زرا و خوش جوار بیا نصیب من قبل او بمرتون از این کار هلبست خوش ببینیم و باید خوش ببینیم ساعت وقت خوش قالك هلبستون هنا هلبست الخليق ورب بقينا نرسو يلبسوش هنا بله يمساجي هنا بله كرم بك من بريد عملا كرم بك قلتني خفيشه بله كانيا بنشاويش مرة بو چمكي باش و هرشت کو هلبستا كردي وري جهه كي بلند عرستي وقتی که مرا به وجه کلاسیک تنری درجه کده آسه هنی تنگاسی مابو مجال سرک که بلبون آجی بحثا شراب دیکرن وسا بمجازی لی جباسا دون نکتن نواجه کده یعنی زمان وجه زمان حبه کم بیشن قصری بو یعنی تكدوا وقلب بهبر نبي يعني لو اخيك ملف لهلبس عارف وانجي شلوان انجي كان يا بينشاوي جهداري دكي معرب خوشي جوافام دكي زمان واوسا حريك بارا وزمان واوسا خوشه لسه هم مجال يجد نفيسن لسه هر مجال يجي قلنا وهي وقلنا خوتين الزمان باواي كي هلبستي وباواي كي خوش هبي دكم موسى خباتي بدومين و دبيش روج دجي و ديرو كان هاد دجي و هر نابوا بمينه و هر نابوا و خباتين و العزمان ولاتي ما بتشرسه ما نوات بارا سپاس دلال سپاس خوتي دلال نكو بيباني عزيز يعني ساعتك 8 دقيقة بشاني دانن داوياني هر کس شوه هلبستکی بقریدن قطعی خود داوی بیشن تجی که بریس عارف تجی هلبستکی کی جاندنی تدخوازه بقریده قطعی خود داوی بیشن امجی دی برد داوی ودچن شروان آزاد کرم بکه تجی هلبستکی خود بقریده آزو تدوینم سوریه یعنی بریس عارف کرم بکه تبیش حتی شروان تی کرم که بله هلبستکی خود امیدید هلبستا کوما کانیا پنچاوی بخوینم جوارا بله باشه سرچاو ها از نهایکی نها ده حواله ما هلبستا که وها بچه رنگ حنکی نویسینه بله قاسم خلیلی و مم مکسی وها بچه دامبر هوا که حنکی نویسینه از دخواستم وی جوارا پار ببکم یار بیجم ای یار گه ندممو لوی دلی سلطانی تو تخت دل یه تیا فرمو زینا من هین رحو جانی تو زین تو زانی ام ین هون شهسوارن خونن هون قاسو دراچینا رشتون گر گه بدیه
خسرانی تو از گوریه از وک پرو دل رادخم بو تهرو بیجا ممو خلی سرو وک بکوی عوانی تو تخت دل من کر بو تلیس ورلی رونا دلداراسیس جداون قاسوی حریس سون دخم به گمانی تو مم دایه بر فعل و فنا رند جوی را بیجا نا قاسو خلاتا ربنا لو لاشم از روانی تو قاسو دریجا پیوین قریش ای نازکا رو گلاوش ام دلدارن کون و جمش گورام ددل بریانی تو یار بیجا مم از گوهرم مرجانم هم زیر زرم جگوتنن ترا کرم لو قاسو در ارزانی تو یار بیش قاسو خیر نخوازو از قمری ما او تو قازو خمکش من شبه بازو جوین و عشق چه زانی تو بله دست خوش گلک سپاس که کارف یعنی که کارف تشی شرم بیشه گو البته که بخویده باشی گفته خداوی امیدی خاطر خوش به هیچ که تماشاوانه که ودید چه دیویسی یعنی خورتی بالا باوی من بر حاضرن دیار خورتی بالا باوی من هاتنه سلاو و لوان هجایان ما مستقبلا خانش کما کانیا پنجاوی رو بیشه که خورتی بالا باوی منن خورتی بالا من اسلاو ریش وره مالا باوی ریشی آبابه کردی ایرگاد نظام کی بو و اسلاف دکن جماعت و ناز دکن شکر کرم بکه شروان باشی مالا باوی آنجا آبابه گلک سلاوی من جی با همین بالا هن کتی کو امتنین نه لسنم جی در نابی همین اندامین کانی گلک سلاوی من جوارا دشیه گلک سپاس بو پیامی و تماشاوان دلال گلک سپاس کرم بکه بیت زورت خوینم هر وا همین اندامین کانی دبی هلبست دا جه گرتن ازش بو رزارا خوینم کرم بکه کرم دار بن بیت زورت قتل من ناپرسی بیکا از کلومه بیت زوره پر هجارم بای هزمه گیش کرم هلکا کلومه آن پاییزا اوینه هیچه دارم گرتی وینا تم جخوا دل خلامه واشیارم خودی سال من حرامه بیت چولستانک او از پیامه هم لبروی باید توز و خبارم کتی خو یاری جز بودا خفلتی دا به نظامی کا تکی هش دید ریدا یوسفم از ند بیرا دوریه دا نینه من قد صبر و آرام به دارم بهارامن که زرکر بیت رفتم از چی بیجم دل پریشم راست و چپتم تی بلایا کی خدایا شیر لفتم از شدم سال دنابدا بی بهارم بین از شیخ دسانعان من فلوه دین ظرف رخصارات بومن بی بآین لی نظامی بی چکر جل من تخاین كون هاد الهم جخوا همجي جت صارم بوتا بيجم بيتا صارم دين وجيجم بيجي كيرا حسرتا قلبي بريجم بي سكر بي كشتم أبي طام وجيجم ورد طبيبي جاب لابم بارم وركم وجاري جنوبة من وجينا ين مريج من خوشترن لو إيش أبينا ما تزيري زور وكيتا من مدينة ما تشما هناي ونابيش كورا مارن البته هيدا دوما مقاد جهر حوالي شاري نجي بخينم قالك سباس تيد صادي ستخوازي بخيني نا زاني ازيش كا چه فكري بزاني ادوش مالا انترنت آوا ببراستی جي انترنت پلاتفورم نوی یعنی باندورک پر مزن سرجیانا همون رو واندکه و ریچا یعنی ام نزیک هفته جیا نزیک هفته دبه و سینور جهاتنا را کرد جبو کردا جبو مجی یعنی درفتک مزن جبو پیوندین وارا
نویسکارا را و هلبستان را هنرمند مرا اوش بو ناساندن بناسینا چانت نه روزمانی کردی هر به اینترنت هر به کانیا کو یعنی کوم کانیا پینچاوی یعنی از ده گداری و دکر راستیشی به همین اندام کوم کانیا پینچاوی کلک سرکفتی خوش کردواری فلسفی و اسکورن مروف طعم و لذت وی یعنی لذتی جیبت گره و کنجی دبینن را یعنی مال پرامه تبشانی دلال یعنی وان کارین هجا و فکر کی شاش سری هنک کسان در تخک و دبیجن کردی یعنی برمرنیه ناب خیر مال پر را تزه هر هفته جاره که بر همین وان هلبستان این ولاد پاریس را بری خاندوانی خود که او هر تبجی بسابه گلک سال به بدومه بیدکم از موارم کد به شروش تا افکوم خبات هجاب که او به موی را خال ویژه کردی بخیر روش بروش او دیگر ناسین بر همین واجی بین هسکرن امی بیدارن اف اکول اف یعنی یا اکولا زبان یعنی کلاسیک کردی دیده بک نزدیک دا از مانا ویژه کردی دا جی خواهی لایق بکره سرداوی مال پر یا تزدست قاسیا باید دکمش کمیوانداری و جوارا و اندام کمک آنیا پینجاوی راجی خوشبختی آچخی افرانداری مزند خوازن نویدار تو دمک نزدا بریس سوران آمدی ممنو مکسی تایر دیناری قاسم خلیلی ات ببین میوانی ویدیوشان آریات ازه اون چه کتنه وینه کرم بکن امیدی ایشت داوی اگر کتنه که بابا امیدی که ایشت داوی اگر کتنه که وینه آن کرم که خواهدیستن گفتم بگم از پاسی نگود گدارو بیشه توشی امیدی بله امجی جدل جان سپاسیا جنابت دکن و مالاوایا همو بنیران دکن و گلک ساخبن و تایبتی سلاب ما همو خباتکارن ریز و سلاب ما همو خباتکار ریات هزاره هنه گلک سپاسیا جدل و جان بمینن خوشیه دا سپاس بریز شروان بجی انجی بود سپاسیا تشکیل ما کم و هر وا همی خباتکارن ریات تازه تشکیل می جوانات خودم هر وا خبان انسان تمنى هذا الشيء جلك صلاة جوانشي وريزو صلاة ودم باش فاطرة حتى هرجي كي باسيك جهاب وما بقولين يعني أرجية تكتيكيبون ملا خورت الدلال أفكاد تايا صيا كاد تابو بعيرو من إيرو وان هجاي مناس كرن كرم كتوجي بيشاني دي ريز ملا تدنجي من بي كرم بكبي دنگه خوش احمد خانی دبیجه هر کسی معمار دیواری خواه امشی معمار دیواری خونه معمار زبان خونه و دوی امجا دست بدن هفدو مل بدن هفدو و علیکاری هفدو بکن باشه مالا وجه آوا وجه علیکاری مکر بسایه و مدگیر خوگهان ده گله کسی و گله کسا بنده پنچ آوین ناس کر مالا و 1000 جریبا قالك سباس سركفت دوات خازم يعني زوترين دامم ديسا برتوكي دوات نو ببينن يعني كارو جيانا خدا سركفتي بن بختوار بن تندرستيك باش ملا خورتي دلال تجي قنج بابا و هم يرى قالك سباس شبوكو بدامو خدامه سپاسیان تایبت کن مالا محیادین جی مالا با بله براستیجی سپاسیکه تایبت کو ملای ما تماشاوانی دلال ویدیوشان آریا تازه کاری خواهی رو این تمام کرد جاره کردن دیسا سروی نویشانی رو جشنی ساعت 6 باری بدم مستوی امیل وشانی دابن اما دکارو به برا برنامه بیلاس ترکیه در بسیاری تکنیکی معروف اصلا و حتی برنامه کردن و میوانیدن بمینه تا خیر و خوشی دا